Ko tahi tau ngā hapori I tēnā rohe e hāpai ana I ngā tikanga kai a te huia I ngā wā o mua. Ara, ka hui ki te toha I ngā kai, kua kohia e rātau. I nāia nei kei te whai tētahi kura kō hunga I te tonga o Tāmaki Makaurau I taua tauira. Hei tā te rina kōwhai, kua whakatū rātau I tā rātau ake kaupapa pātaka kai, kia whai ai te hunga kore kai I te kai mā rātau. Ko tara te puka pū o te moana nui ākiwa. Ko ngā iwi, ko ngā whānau me ngā ahurea maha te manawa o te hapori nei, nā whai anō tū whera ai tētahi kaupapa hou, ko whānau pātaka te ingoa ki te puna ko hungahunga o Mayfield. That whole, how do we get together and share what we no longer need, that sustainability in our community, without making assumptions or labelling or giving to people we presume have need. It was about just supporting each other. Kua whakahongia te hēti ōmuri e ngā whānau me ngā tamariki o te puna, hei pātaka kai, kākahu o tirā ngā taputapu o te whare hei tauawhi I te hapori. Ko te take nui o tēnei kaupapa kei te haere tonu, whāngai, manaaki, awhi tautoko nā whānau. Matua rā kua hou te rongo mo te kaupapa nei, te whānau pātaka ki te hapori o Tara. Most of our kids needed a lot of clothing, so especially during these cold months, like most of the kids will still come out here and play and get wet, so having this really has helped our kids. With my kids, having 4 kids actually, going through so many clothes and just having them just outgrow their clothes and needing clothes for kindy especially. So it's now our next step in the process is how do we get wider in our community, how do we network in outlying areas, areas that may have a lot of disposable items, just to support each other and how we can make those connections stronger. Mā tau raurau, mā taku raurau ka ora ai te iwi. Te rina kōwhai, te karere.